Maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kay katang pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakiyabit ala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Celi Francisco Seller and family, Adrian and Maria Lourdes Tapnyo. Kapasalamatan da naman din magmasusi king Aldo Dang Kibaitan, the Reverend Father Eli Dison Jr., Robert Calma, Jasper Jan Salazar. Kapasalamatan da naman din magmasusi king anibersaryo ning kayang pang-ordin, Reverend Father Recati Macalino. Special intention, Deeds and Lita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Ning Torres. Para king malalagwang kapaldanan dari Megan Centeno, Felipe and Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Brother Pat Ahos, Ruben Castillo, Peli Ortega, Dennis Almasan, Corazon Borrera, Joy Manalo, Natividad Perez, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Iris Trinidad, Bianca Marie Santiago, Sydney Obenario, at Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Teresita, Luisa, Rolando, Ruben, Beson Jal, Jesus, Erwin, Mercedes, Anatolia, Diosdado, Herminia 40 days, Romeo 9 days, Erwin at Leonardo death anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kitaginig pamponing anak ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing ginuman tabiya kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siyanta daring kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ikaing makibalo, king kaya kaming pamangailangan, bayo mi paduan, Ginoo pakadudo. Ikaing mituro kaya kaming mamatawad at manalangin, Kristo pakadudo. Ikaing amano mong sabiyan, ay magbalik kaya kang alang daradan, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manalangin tamo. O higpaming mayupaya, balikdan mo kami kaya kang anak,
kapamilatan ding sakrifisyong adwa ng Kwaresma. Sopan mo kesa ng dagol king pamagnasa keka, itinganadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, amabiyat magari kambemot ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Inginunga ng migsalita. May nga rin ka kung amano king yelo at uran, ang mababaldog ibat banwa, baning yato diligan niya. Patubuan lang ding tanaman at munyebe ning tatanam at pamangan. Makanya ning milyari king amano kung sasabihan, magbalik ka na kung alang daralan, o eti paran, imburi kong kayang daptan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iba't king sablarang problema ing Diyos kakabos no ring taong makatuliran. Iba't isabla rin problema ng Diyos, kakapos na rin taong makatuliran. Parangalan niya kambeko ing Ginoo. Miyabe tayang purian ing kayang lagyo. Meniga po king Ginoo at pekibata na ako. Karing sablang takot ko, linigtas na ako. Iba't isabla ng problema ng Diyos, kakapos na rin taong makatuliran. Lumawe kayo kaya, at tumula kayo, at eko mipakarine. Ing taong maliligalig king Ginoo minaw siya, at ya pekiramdamane. King sablang dusa na, kinabos ne. Diyos, kakapos na rin taong makatuliran. Lalawa na la at ingatan ning Ginoo ring matulid, at karelang sengsing kayang pakiramdaman. Dapot malulam yang lupa na, karing taong darapat pamikasala, at kaya lang lipulan, ban makalingwan la. Iba't isabla ng problema ng Diyos, kakapos na rin taong makatuliran. Neng mamaos na ring taong matulid, pakiramdamano ning Ginoo at kakabos, king sablarang problema. Malapit yung Ginoo karetang miminalog, at kaya lang sasagipan, detang milalako kapanayan. Iba't isabla ng problema ng Diyos, kakapos na rin taong makatuliran. Ligayat kapurian kita, ligayat kapurian kita, ligayat kapurian kita, Ginoong Jesus. Itok nang yun na yung sablang emayap adapat yu, magbayo na kayo isip at puso. Ligayat kapurian kita, ligayat kapurian kita, ligayat kapurian kita, Ginoong Jesus. Ing ginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpangkang Mateo. King panaw na ito, Jesus nga nakaringkayang alagad, kayo gagamit da kalayamano, ay alang kabaldugan king kaya kayong pamanalangin, antimoying daraptan daring pagano, isipan da king pamangamit dang da kalayamano, malagwalang makibat ding Diyos da, kayo makiapos kareda, uling bado naning kaya kayong igpa, ing kaya kayong kailangan, bayo yu pa aduan. Manalangin kayong anti kanini,
Igpaming at subanwa, samban yasayang lagyo mo, ikasay magari kaya kami, mipamintuan ng kaburian mo kaya tisulip antibanwa. Ibiyan mo kaya kami ngening pamangan na kailangan mi kingaldong iti, at patawaran mo na rin kasalanan mi kaya ka, anti mo yung pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami. At emo kaya ipaisawol king mabayat na kapag subukan, nunay kabus mo kami king marawak. Uling nung patawaran nyo na rin mi kasala kaya kayo, patawaran na kayo naman ng igpayong at banwa. Nung ilap patawaran, na kayo naman patawaran ng igpayong at banwa. Ing mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Maya pa abak po kaya kayungan. Anyang milabasang Miyerkules de Ceniza, pedad nening ebanghelyo kaya katamo, rengatlong asyas na ning Kwaresma. Nanla mo po rengatlong asyas na ning Kwaresma? Nanda rengatlong asyas na ning Kwaresma. O Diyos ko, ako yata may gas Wednesday, magpabili ko mo yata nga bukarin kaya kong kanwan. Nandaring at dong asyas na ning Kwaresma. Pamagayuno na pamagayuno is fasting. Diyos ko. Kung makiramdam ka rin ebanghelyo, bado yung muyata, kusanda ko mong abukya ka rin kaya kayong kanwan. Kalabas na paning Miyerkules de Ceniza, may ngalingwa na kopin, ala pa mang parminggo. At doon rin, ing mumuna apining pamagayuno, kakadwa apining pamanalangin, ing kakatlo apining pamamye palimus. Kaya pinong damdaman nyo rin mga labas sa Ebanghelyo, bagya-bagya, tutukan na da, ning mismong lumabas sa Ebanghelyo, karening king Kwaresma, karening at lungareti. Anyang Biyernes, ing pisabyan king Ebanghelyo, tungkol ya king pamagayuno. Napun ning pisabyan king Ebanghelyo, tungkol neman king pamanyapat mayap, kareng kadupat ang tao. Uling nung nanumaning depatan tamong mayap o marok, kareng kadupat ang tao, yan namaning daraptan tamo, kingapong Gino. At ngeni naman, ing tututukan na ning pamamasa, ing metong pa, kareng asyas na ning mismong Kwaresma, ing pamanalangin. Bali po marakal ng niyayadiwang paralan, ing binyeda kaya katamo nung makananong manalangin. Remping katikista, sigurado ko mo kaniting panahon na iti. Kareng panahon da rin kumpila ng popang pamag First Communion. Rengaliwa, tuturuda lang manalangin renganak. Ketang formula prayer. Retang igpami, Bapo Maria, etc. etc. Ita namang matwa, wa posible king pamag-rosaryo, niyayaliwang paradan. At rengaliwa naman, posible king karelang mismong personal pamanalangin. Pero baliw po, metong yan po yung elemento nga nyawara na kaya katamong yan ning ginutamong Yeso Kristo tungkol king pamanalangin. Ing pamanalangin, eneman kailangan marakal, ayamano. Ing pamanalangin, eneman marakal kailangan bubulasbok. Ing pamanalangin nga nang sasabi ng Ginoo, ing importante, it must always be sincere. Ing pamangadi, kailangan lagi ang ating sinseridad, king kaya katang mismong pamanyapat kaniti. Ngening kutang, is there a sincerity in your prayer? Ating kayang sinseridad, karen kaya kayong pamanalangin, o pota bubula ko muwasbuk, ating kayang sinseridad, karen kaya kayong pamanalangin,
opo tapakitang tao mo. At tinbang sinseridad king kaya kayong panalangin. Opo tagagawan tamo mo bang kanita, milabas mo yung tiro da kaya katamo, ampoy nga kasanayan tamo. Is there a sincerity in our prayer life? Makanano mo akit nung ating sinseridad in kaya ka mismong pamanalangin. Makanano ko pong manalangin, potang alang tao. O sige. Diba? Regalo ba? Kaya kayo potang manalangin na alang tao. Ay, mayari na ako. Regalo ba? Kaya kayo potang manalangin na alang tao. Yari na. Pero potang ating tao, as nomong kabanal, potang ating tao, bala mo naman nilang makabasag pinggan. You would learn the sincerity of prayer, potang alang manakit kaya ka. Ingkutang, potang kaya nga tsuka, king kaya kang sariling kwarto, walang manakit kaya ka. Makanano ka mga di. Samal, kuskus palipet, bangka nita milabas mo yung gana-gana, makanano ka mga di. Sabage, muketa asukad, nung ating sinseridad king kaya kang pamanalangin, mumurin sa likot, nung totoo ang pong ading kaya kang pamanalangin, uling nunto at nunto, nuka rin nunto, makanano nunto, puwapapansin dunto at dunto, king kaya kayong dapat, dunto at dunto, king kaya kang mismong kararaptanan king aldodo mong pamibiyebye, because your prayer describes your lifestyle and your lifestyle describes also your prayer life. Ingke kang biye, ang popa ingke kang pangade, ingke kang ugali, ang popa ingke kang pangadi, muapi kawani, uling nung makanano yung kaya kang mismong biye, ang popeng kaya kang mismong pamangadi, dunto at dunto, nung naning mismong sinseridad na, ning kaya kang pamanyapat kareti. Kaya nung buriyo pong subukan, nung ating sinseridad, minsan nawan nyo mo rin po rin kaya kong daraptan, king aldodo yung pamibiyebye. Because this will speaks well on how sincere you are in your prayer. Tandaanan nyo, simple yan pinganyawaran na ning Gino. Banmi pakibatan na rin kaya katamong kayadunan king pamanalangin at maging epektibo na rin kaya katang panalangin. Nano ito, in every prayer, may we always be sincere. Uling nung nano yung kaya kang pangadi, yan naman yung posibleng panugadi mo. At ingugadi mo, nuntoya naman, king paralana, ning kekang pamangadi. Talakad tap. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, ginu papamungan mo king biyemi, ing kekang amano. Para king makalagana pa iglesia, maging metong yasa ng taimtim manalangin abalayan. Ipanalangin taking Gino. Gino pa kumuan mo, kibiyemi, kaya kang haman. Para ka rin sa blang bansa, ing kayarianin Diyos, datang yasa karelangan, ipanalangin taking Gino. Ginu papamungan mo king biyeming kekang amano. Para ka rin daralang kasakitan, akit dasana king pamanalangin, ing kasngawan king karelang kasakitan, ipanalangin taking Gino. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng mga di, nung makananong dapat mga ding parati at tapat, ipanalangin taking Gino. Ngenipuadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Igpaming at subanwa king kekang ganaka,
ipagkaloob mo rin kekeng panalangin, datang sa kayarian mo ka rin puso ding sablang tao, at mi pamintuan sana laging kaburian mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Aing po, Diyos ko, kekang tanggapan. Aing po, Diyos ko, kekang katulan. Di pusong sisisi, magpakumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran. Aing nurulukan, emo katulan. Aing ikitasan, emo tanggapan. Aing ikalulok, aing mayna, kekang tanggapan, kekang pagkatulan. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap na harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. O igpaming miglalang, iba't king sablang pigkalub mo kaya kami, iyang pang mikaya kay ting tinapi at alak, para kaya kami maging pamanganasanan ng dialanganga, itiadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang Ginumi. Balang ban mo babyeme kaya kamiting masayang panahon, anong numi pagsadyan ning pamagmasusi, king pamayla sa kamatayan at pamanyugdi ng mebye, kambering mi bayong puso at kaisipan. Igpa ipagkadubme kaya kaming espiritu ning malugod a kagalangan kaya ka, at ing kusang lub a pamanyuyo ka rin kaparaming tao. Kabang gaganakan mi ring maulang mi palyari, amin niya bayong biye kaya kami, kapamilatan ng Kristo, migaganap kilub mi ing larawan ning kaya kang anak. O dinita, kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, dahil makiabe kami kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, kabang ngaming ang sasabi. Banal, banal, banalilingin, Diyos sa mayupaya, bit mo yung banwa, tingiyato, king kaya kang tigaya. Hosanna, king kakatas-katasan, mapalad yung daratan, king lagligin. Hosanna, king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at kananiye, uling itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay baningapunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri. Dinwang ning kadis karing kayang disipulos at nga na, kuwanan ni iti kongan at minum ko kaniti, huling iting kadis ning daya ako, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tumipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inuging kagapusan, mamaliubling ginapos mo kami. Ikang tala pagligtas, ikang tala pagligtas, ikang tala pagligtas, Iniangin ning gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ning anak mo. Daraw mi kaya kay ting tinapin ning biyat ning kadis ning kaligtasan. Dahil ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misudo-sudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banade Espiritu. Ganakan may paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miya mo nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya biyan ng Mariing Birhen induning Diyos. Kaya biyan ng San Jose kayang esposo. Ring apostol at ding sablang banal. At inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon. Purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ang kamben at kaya. Igpang mayupayang tutu kagum ning banade Espiritu, pupurian dakat parangadan manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at dugod, mausta king igpa karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo. Igpami. Ikabus mo kami ginuking sablang marok, malugod mong pagkarubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning pakadulo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O Ginoming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kasalanan mi, nunelawan ming kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyampon magari manggaman king alanganga. Kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ni Diyos, sa minalakong king kasalanan ng yato, pakaluan mo kami. Kordero ni Diyos, sa minalakong kasalanan ng yato, ibigyan
Niyo'y Kristo, ing Kordero ng Diyos, niyo'y milalakok ing kasalanan ng iyatu, nuwan na rin mayawus king apunanan ng Kordero. Manalangin tamo. O igpaming malugod, ikesanang tatanggap kaniting sakramento, makapagtimpi kami kareng makayatuming nasa, at sumulong kareng bagay makarikil karen banwa. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ning ginuman tabeya kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na metam king dugod ng Kristo.